ka district Bajong ka state hibaro kaway. Karibhoy District Sports Association mentakas ngi kalapenlong ya kajingalom lang ban ai kublai kit bok kit riang ya ki lai po arngot ki khana shinrang bat kan thai ki bade ki nong ile kai football ki ban lai ya shimenta ha ka limpong Mikalia Games arjar phosan ha ka te ka jingalang la ai ka kerkhu ka kerdo bat ka kublai kit bok kit riang da oba Ferdinand Karkamni ubade President Jongga KSU North Khasi Hills Unit haringkat ka jingadon lang jong u Louis Star ubade President Jongga FKJGP North Khasi Hills District uba RB Shadap ubade President Jongka RBDSA uba Rangkan Sai ubade unong ai jingmut Jongka Seng RBDSA haringkat bat ki wei ki he ki hai ki khot Jongka RBDSA bat ki wei ki kenram kilendan ha ka jing ai jing kran jongki ki la penslor ki nong ile kai de ka ba ai men CM bat ai jingmut bakin ile kai bha khnang bakin la banwan ra ya ka jing sarong bat ka burom ya ka district hi barok ka wei Jauh masuk bersama ini, lepas dalam dah tadi depan mi, ini itu lebih dari lima, tadi lebih besar yang kita jupi, buat juga kita lebih ini sekarang maupun rakyat tak apa orang berjuang jadi yang usaha apa, kasar kalau ini kita pun solusi yang ini dan kita mong yang ini, dari waktu kita yang ada jumlah, ini bawa kelambat, apa ni desnya, kemana kita fokus kita Mentang